Tapi cereng kau pun apa jeng bagi. Lambak kita apa jeng gula otang 2 juta. Makin apa jeng alhamdulillah 6 juta petong atas pun otang makin. Mak kata tidak online apa jangan kata nak jelasan lakoi penting online apa jeng. Nah, ini kadang saya masalah salan ke pikir gini kah. Kau leben sampean pada pak. Mulai buru odi sampai samangken apa jeng. Bila mari assalamualaikum congok ibu bener saja tolos tak ada napa. Cek saking jauh jaan berde saya buru rupiah belekan nak. Saya nunggu pedang asongotan sambil merongok tak napa tan. Pokok sel mari apa jeng berde geni ke ibu bener saja ceng mulai tak teman berde tan. Kan tak yakin kau lain apa jengan tan. Ani kagate. Dan kuliman kaiman motor pejengan penikah pak epu si abdi namul jagi pejengan penikah cet ia cengaki ben Allah dek kareng orang si pasalamat tak akhirat ben Allah mun tak keng cet pasalamat tak akhirat ben Allah tak kira kenceng siapa jengatan pasera saho sampun pasera bisa sampun Allah penikah mun keng apa hari akhirat kasih tong orang Allah panika mungkin memasuk swarga ke setong orang mungkin magempang swarga na setong orang pasti ibaringi kelar je kaje si asolat tu pasti gini kapo jadi tori gep-gep kuluban sampean rakira kuluban sampean pamilu sarga pun apa punten pagempang akhirat pun apa punten teh kuning solat tu teh kuning solat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mon efek akareh pak operator kedelem ngehol tak cek jelas apa mungkin berdekari na efek pate bah sateja keluarga besar Al-Karim Al-Maghfurlah Kiai Al-Haj Masyhurat Usman sareng sateja dzurriyyah epon satejana abtina sangat amul jaki sateja tantretan beletangkeh sateja jamaah saya muslimin muslimat satejana abtina sangat amul jaki estoipon abtina selata kerjat panikah beri malam gak dito malam makin beni begina jengon-jengan abtina beri malam kurang periksa pun apa ke fijar pun apa ke darol saya kecompok keleresan abtina perjalanan pulang dari Bengkalan menuju Sampang malam caipon abtina pakon eti kani kangkui hadir perpangkian semangken abtina sangkup pokok lastari maurib asli ben Isa kutu Paleman alhamdulillah lebet Isa ni kapon sebab malam semangken lakar malam puncak abtina tak niat kaunjengan na puntan berarti mana bida kakak dito abtina kakak dito niat ongku keng karena niat silaturrahim karena ampon beda ikatan emosional beda ikatan bele ampon engki potrana ki karno kak dito ampon anyama sopopoh ben abtina via penikah sebab rakana sopopo asli bini abtina engki jadi nyon pangaporah angke pagi dan gula bagian dari keluarga besar Kak Dinto malar manter tetepah terjalin silaturahim kantos ku laku palong-polong dengan swarga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu sisami mulja tak sampai pukul belu dan gula pasti ampun keluar dari Kak Dinto keng manter-manter bada barakana. Nomor setong Isra Mi'raj panika mainga cek gula ben sampean ko tua bejeng. Mun la bejeng kagapi ya mari Isra Mi'raj berarti lah karesi mulia berapa karesi doa sanikah para Rabu dari saking parloh ben penting ngabejeng
Rasulullah penikah kantos etika ni depak ke atas langit. Ni katan dejet pamukaan langit sepaling gempang bejeng. Kau leben ajunan penikah mun keng ngunduh esena langit makle akrepes barok dari tas langit. Cara sepaling gempang kang kui ngunduh bejeng. Sampian magipon lang malagi apa boy. Tina mak Hizbin Nasar, Hizbil Bahar, Hizbil Sakran, Hizib Sarkawi, Hizib apa boleh saya yakui. Salawat naria Pak Ibu 444, pada Pak Petong Ibu Petong atos Petong Pulau Petok segala. Istighfar je perak 300.000. Tina mak sal telu hari ngebi tasbih setong sampean. Pekek lagale nancur ke kepi. Keng mon tak bejeng nol Gusti Allah. Tak bisa tan. Bungkan amalan bedengi bejengan Pak. Orang makin ni kebot lopot bejeng aben soromben duan aja hoson kan lip tasalip ni kah sebisa muka benglah bengelangi bejengan apa lebihan pada ben seset akela jadeng macura pada ben ajam nyocok jagung cetak onga keng bila doa kelengit tem tak ninggenggu ni kan lip tasalip. Romang sana si paling parloh dari ibadah nak uleban sampian doa. Padahal si paling kerat tu bejeng. Pokok bejeng mantap ke Gusti Allah. Pokok bejeng ongguan ke Gusti Allah. Tata krama na ongguan ke Gusti Allah. Napa boleh pas bejeng ke masjid, mak kita pati banyak doa. Lebihan ben si doa oleh nama kuda ke Gusti Allah. Keng kuleban sampian pani kebot lopot. Bila doa ngitem bah tanang yang kak. Tengen nih bila beda tanang ngangkak lebar diri cetak nggak nih kah cecelan parak gini kapon ini kadang gulu ben sampian saya tak pikir eman kak di mana naftina mator sahabat panika beda saya mator ke kanjeng Nabi paringi malamalan naftina Rasulullah saya ngetop saya tak boleh amalan pun apa saya Nabi abtina ngamal lagi kak intong Allah pasti ridha ben senang kak abtina as-salatu ala waktiha as-salat pada pak ke waktu nah kan kanjeng Nabi beni par kerja gejaan solat pada teti ajunan sana sama beda mikratan saben tahun panika saya kabenta tak kira benta selain pakunkan solat mon kaula ben sampian trooning muljena abak mungkuda ka Gusti Allah tengku solat tu kiai pasera saos sampun tina mak surban ala pespeto tina mak ngeber ke atas langit pada bendel kok roh mak jalan ning atas aing tak nyelam ke bebe pada ben kata keng mun bejeng ngalat colet tak mentih mun keng berak urusan sakti pesera cek reng anak poto na Fir'aun sakti pak ruah tentara na Fir'aun sakti kakapi taleh pelenter jadi olar pak cek saking pah beda makin tak banyak ringnya bis keng belum tanto saya ngak gini keterima ke Allah torin apa na bejeng tapi cek ring kau pun na bejeng bagi lambak kita bejeng gula otang 2 juta makin na bejeng alhamdulillah 6 juta petong atos pun otang makin mak katon tidak online na bejengan katon na jelasan na lakoi penting online na bejeng nah ini kadang saya masalah salan kepikir gini kah kau leben sampean pada pak mulai buru odi sampai samangken apa jeng bila mari assalamualaikum congo ibu bener saja tolos tada napa cek saking jauh jaan berde saya buru pia belekan saya nunggu pedang asongotan sambil merongo tak napa tan pokok sel mari abu jeng berde geni ibu bener saja ceng mulai tak teman berde tan kan tak yakin kau lena apa jengan tan ani kagade dan kuliman kaiman mator bejengan penikah pak epu si abdi namul jagi bejengan penikah cet ia cengaki ben Allah dek kareng orang si pasalamat tak akhirat ben Allah mun tak keng cet pasalamat tak akhirat ben Allah tak kira kenceng si bejengatan pasera saos sampun pasera bisa saos sampun Allah penikah mun keng apa hari akhirat kasih tong orang Allah panika mun keng memasuk swarga ka setong orang mun keng magempang swarga na setong orang pas
pasti paringi kelar je kaje saya salat tu pasti gini kau jadi tori gep-gep kula ben sampean rakira kula ben sampean pamilu sarga pun apa punten pagempang akhirat pun apa punten teh kuning salat tu jadi ngabiti semangken wih apa kena benaing ya bitri apa kena benaing iki matur sekelangkong wong ki Pak bismillahirrahmanirrahim pon nomor setong asolat pole saya perlu pasenga benten gula orang asolat panikah sesajen tajum mun ngangkui tata krama Pak sajen atatak ramah setong orang di lima asolat sajen arke solat cuma kuda ke Gusti Allah pada ben orang namoy gua orang namoy sajen uning kata takramana namoy tuan rumah na sajen seneng sabani kecukan kula ben ajunan mila naptina mator mun pera akausan cek pahala juda Pak Allahu Akbar Pak pasang dalam bina gelu kong langkong ningi bersaba bani kadang cek reng cet pasarong setong salam beru apa teti kalampi bah saja Pak perak apa katasan pada pak gendedeng itelko Allahu Akbar Pak segebai songkok seleber kata ini benih cik ngadu ke pangeran benih asano lapar ya sajen mapan tata krama nah tuan rumah seeca habisi sajen seneng ini kepenting nih kak malah kalau ben sampean ni perintah wudu ben Gusti Allah idza qumtum ila sholati ban mun apa aja ngah fausilu wujuhakum meni pagepak wudu ke lu ban mun apa aja ngah wudu ke lu wudu ni kata takram Pak bersih emuana ke lu baca ta ngah osap cedakah pase bersih ke lu beuten ngadep ke pangeran meni kan takram meni ka angkui se paling fokus ila miri mon bolan nah keng betul kon nah sejak lah berak keren lama melolor wah miri nila tak itu muncul hilang de emah pakun yang kui khudhu zinatakum inda kulli masjidin mun apa aja ngah jak saya berjelas mun apa aja ngaban kalak angkui se paling mapan teng makin ni kepunten pak mun intar ke resepsi benceng-uncengan ruah saya bakal luar sedang genteng bila bejeng intar ke masjid ka idong gala keng berak gered dong melolo gala na letak itu muncul hilang de emah pakun yang kui ya bini an gigi ya cek berang ruku ben ke ben lagi naru lambe anan laparan di anak boleh pakun yang kui cek reng lebur kan tu ke beda anu nah beda keler beni keler torbe toran jadi ya sejeleng jadi ya ambui melih si reng mangken ni kasi ngangkui ruku si anyar Pak bila antara tarawih ini an merah pola ni patangali ka orang wah pola ni beni boy amon keng tro merasah salat tu leben sampean Pak senika mun pon kau leben sampean bede se penta ka Gusti Allah mun keng kau leben sampean tro tembus langi ongku tronya bisa ongku ka Gusti Allah nomor setong salat tepat cara nama tepat salat dua nomor setong bekto napa sepak nomor dua cara napa tepak pasti beda jawaban dari Gusti Allah pasti rakira mbok pon tepak mbok pon sepak apa aja enggak kau lagi mun terus sepak apa jangan ke masjid mun pon apa jangan ke masjid sepak apa jangan ke mun salat ning jompok nih kita kira burung kan si salah Allahu Akbar tatelok apa pampak kok lagi mulai gelak dia ya kini kebiasaan kini kamu nih coba saya ke baitul lil berteng Pak muncan berteng betes kok tatelok rela mulai gelak muncan sakit entok kok pampak rela kan tak tuli kena duhur can tetang keben mak salah pajang duhur tatelok melolo ya lek beni tatelok melolo ki kelopai ruah mana biasa salat ke masjid make kau leben sampian kelopai kanca selain ingat cek oleh tatelok tak bisa mun ke masjid pagunkan keterima mun ke masjid panik tak usah malam-malamnya banyak tan makin mari depak solat pada solat mule bah
Tina mga tak macam malam-malam dapat selain. Pak kun orang mon solat ke masjid pani kebedo si adu aki. Pasera malaikat. Tahu samo kemo dan pak. Mon pon depak ke masjid mule bah mari aja mule bah. Cegi apan-apan sampean. Iki keng baca cao jaan istighfar 3 kali ro mari aja. Sapa-sapa mari abajeng jan Kanjeng Nabi maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 jumlahna 99 kapi saya ngajak orang nih jelas beda debu dah sapa-sapa mari abajeng maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pas ipa kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit sampai ke bingkeng wa huwa ala kulli syai'in qadir sapa boy sal mari apa jeung rutin maca jadi ya make bonya antu sana pada ben kapon tase pas teh sapora ben Allah reng gitu sehingga bitong nagena 33 jumlahna 99 pagena 100 kalaban la ilaha illallah arwah tasbih parloi beri tol pentol arajaan segoni malai temu je depak kedegan-degan pak mak masih mangken tak pati kerat tu degan-degan pole mun miler tasbih beni kegen sebai miler tasbih beni kegen sebai beni subhanallah korotok tetelok noro subhanallah korotok papetok noro sale sasanga lade pak kedegan-degan anika kadang masalah nagula ben sampean maja gelun ngampu ki amalan selain mun pe jeung kanan ki tak pate loros pe jeung api peloros pon la bukti aki bekal beda jawaban dari Gusti Allah pas teh bekal beda jawaban dari Gusti Allah nomor 2 mun ki orang santak kadon ayo reng sepo ca bisi reng sepo ca bisi mun ki beda karen reng sepo ca bisi mun pon tade reng sepo dua ki ti nama kita yen dari mah kamah dua ki lecu sabab tada orang si paling bisa muka ridan Gusti Allah penting bener yang sepo kau le tak alang-alang sampean nyabis ke kiai pak kau le tak alang-alang sampean nyabis ke habaib keng mun kita oleh ridan reng sepo ben tak oleh panduan reng sepo kurang duan kiai na ben habaib Allah tak muka labeng sabab ridallah fi ridal walidain anishkurli wali walidaik wabil walidaini ihsana orang berem menika sengak reng sepona ilibeuliban Allah patapakna kau leubeun sampean beudeung ngi tabun reng sepo bini pak coba pikir paling sakeuceun 6 bulan kula leubeun sampean ngilum tabu beude se normal 9 bulan beude se acengkalan boleh para 2 tahun tuh pikir karena kadang kula ben sampean lebih ngapuru ki selain mun ka kiai salam nilik polik kule pak atas ka bebeng atau cek ros-koros pada ben kule paroge gara petana atas mah bebeng tapi mun kering sepo pah tak nyium tanang beulekan ini kan pun lik tebelik ke makin mana kaula pun salat Rasulullah amalan apa boleh saya paling mantik birrul walidain apa teh kering sepo ni kan nutua ki manusia si paling agung ka abe ning alam dunya bani kata tidak boleh reng sepo takzim ma abe hormat abe ka reng sepo kudu lebih tengki penting ben takzim abe ka reng lain hormat abe ka majikan kudu dibebeuna hormat abe ka reng sepo wajib nikah king kula ben sampean sing lik tebelik sejan kula saya beudeung di TikTok rota kerem maki ben orang parlo namun kau orang nih kabera intar kemajikan ngebeli oleh roti apa mun kemajikan ngebeli oleh parcel boleh mun kering sepo guring tapai tadi boleh juga boleh oleh cepah tadi entah guring tapai guring gedeng tapi jarang man nyaman nak ini tak ingin bagi selain ngutingi bagi roti gembul wah roti gemul ngaruh tinajuh ini bagi apa brownies beki kambu ya bu apa aja jong oh tiras saya pak kini keke bu ya Allah mak beri saya nyamanan ben guring tapai betina jadi yang tak teman ini bagi sekali boleh oleh guring tapai meloloh
Beda di mana bu? Beda jedeng kok. Apa jong? Ya kok ngiba guring gedeng. Cedak boleh ben ke benar. Sahabat guring gede. Sahabat aja dia. Sahabat meja aja dia. Sahabat ning meja. Beda karen na guring gedeng. Boh. Hari guring gedeng sepan beri neru oleh 2 hari. Mata tuli patah ada bu. Soro patah ada kok. Mun lagu orang lagi na boleh. Jauh guring gedeng. Ya. Ya jadi tak benih keng tak ikan dek jong jadi emi benengko jadi kalau geni sekoni le tak lekas tada ikaku gengku orang guna benih emi lenget lah embu lah yang salah le oleh guring gedang tak ada boleh iya tinggi bagi sebegena kak dua apa nih kah nomor setong mungkin ngun 2 langi mungkin beda sepen tak Gusti Allah salat tepat-tepat nomor setong bektonah pas sepak nomor 2 ke masjid mun parlo pasti depak ke atas langit nomor 2 cabi sireng sepo seampon tade doa aki tina mah kita tegar depak ke bujun tina mah kita tegar depak ke mahkamah doa aki saben bekto belok kanan cek berak ngantosnya ibu salmarenya ibu pas tade apa boleh. Tak usah bentai reng tua, tak usah. Karena kadang beda orang entar ke makam, bentar ben sebedi di makam. Ambui, mun bereng kantong entar ke makam, bentar ben sebedi. Makin si di reng wali. Ada apa mah bentar ben sebedi di makam? Entar ke Sunan Ampel, eko sot. Patok kena Sunan Ampel, ben ger pager, eko sot pangana. Tak langkong pel, arisan minggu dateng mancer ngeni kok ya. Kok mun ngening abeli boleh dan jenya puroi pa banyak dalam kotak. Satya keng reng kita ngening kok aresan tandi bese je ki se japura. Tina je dusaki je ya. Aben taben paker. Mun bedoreng ngak ni kena je aja kole antara ziarah. Ngak dia sing ibeun puting beliung ri ngak dia. Entar ka astana ki Mat Halil benggalan deba ki Mat Halil ekosot ki pepetor masjid. Tak langkong ke mat cecelan sadu malam kita itu mau cedek mah bebengan saya berjeraki ya. Iya. Beda boleh na reng lenteng temor tan beni reng lenteng bara entar ke compok. Kaula mak geng kuburna anak yen tare sabeuna reben kaula cek reng kuburna perak biti bieun. Bo mak biti bieun beremah eng kita kuburaki nengi makam si biasa sebab nengi tin compok. Ana apa mak kita yen tare benare? Ni sermede kancan ning delem caan. Nyaman ikan jahe can gule tak nyono sekalian ke dalam san misan tetemu beda si abenta ben lagi nah kau le tak apa ki di andin lah ke jual ben kau le ke kapi ampon beden apa nikah sahape ne jual mun polan kula mari amit ka pasera yendare kama de ba kama pas abenta sahape ne le jual ben kok lah jadi yang kula tak gelar sengare manuk napa sih kale buri ben kapi lai beki kakan ponakan tak tahu cek baju berempaan doa nyaut silum kopur ada kita nyaut dah beremah cek yang benih saya kopur si salah saya di atas sana si tak gena jadi ni benih dua apa nih kah ngelar mancer ngiba barakah mancer setiap manfaat muku kaula ben ajunan saja. Sakak dinto para rabu sami mulja kurang langkung nyon seborah. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum. Doa boleh. Ya mayu doa san misan debak kul belu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabb saben sing angkat tanang kak dinto Guste tetiaki kabulana ajunan se pasalamet epa muljah bene pa ontong dunya kantos de ke akhirat seteje sing angkat tanang Guste nyona rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyona rizki istiqamah ban husnul khatimah tontonaki Guste kangkui aja ke kewajiban ben ngalaksanaaki kewajiban tikati sepakonaki ajunan kong langkong manter seteja sing angkat tanang ben topo tonah ongku kelarah ben epa kelar ben ajunan ngalaksanaaki salat tak beng to beng ben seken kantos ngadep de ka ajunan ya rabbal alamin Allahumma ya Rabb seteja sing angkat tanang ka dinto Guste sateja nanyo ona kasalamatan kacumperan kafecraan ben kauntungan dek kaajunan tutu akide lencelen setuti lantaran rida ajunan ben nyo ona sapa ora diri sateja natusa
Allahumma ya Rab, sataja sing angkat tanang matoro jumper nak foto dek ka ajunan. Malar manter nak foto na sing angkat tanang takdir jumper bena ajunan tunya akhirat. Pacoko pa bena ajunan kaputuan nah, pa sampurna engkau dian nah. Muke pada kacita-cita ben hajateh. Muke paring na ontong ben pocur saben-saben usaha nah. Ben manter-manter paring na gampang urusan ben perkara nah. Allahumma ya Rab, pacawaki nak potona sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan, pacawaki Gusti dari cema-cema kekurangan, kefakiran ben kemiskinan, pacawaki dari cema-cema kamalaratan, pacawaki Gusti dari cema-cema kasosaan, penyakit belai ben kabebajaan, pacawaki nak potona sing angkat tanang Gusti dari sifat tera kebenaran ajunan. Satu je bengasapona sing angkat tanang ete pada ka ajunan satu je tu sana mukti sapora ben ajunan ya rabbal alamin. Satu je amal fokus ben ibadah muka ka angke ben katerema de ka ajunan. Allahumma ya rab saben sing angkat tanang sing keduan penyakit muka tuli papangki ben tampena ben paberes ben ajunan. Satu je sing keduan kaberaan ben tangkungan Gusti ngemisa ongku de ka ajunan muka tuli pamangki jalan keluar ben kadeembangan. Satu jenis saya takdir cuba muka tuli yo baka bagus. Saya ampun takdir bagus muka tetap bani patolo sebagus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu 'indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang langkung nyon suwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.